Nakon značajnog redizajna modela Galaxy S Max koji su javnosti predstavljeni početkom ove godine, Ford je nedavno drastično podmladio i svoju udarnu limuzinu model Mondeo. Nedavno u prilici smo bili da se premijerno upoznamo sa naslednikom četvrte evolucije, zapravo više restilizovanom nego li potpuno novom limuzinom D segmenta. Podlačimo restilizovanom, iako u Fordu tvrde da ovaj Mondeo ima preko 1300 potpuno novih komponenti u odnosu na prethodnika, odnosno preko 50% delova, što ga samim tim prema njihovim rečima svrstava u potpuno novi automobil. Bilo kako bilo, sličnosti su velike, a kako i ne bi kada je prethodnik imao zaista upadljiv i pre svega privlačan dizajn. Kao i obično, najveće izmene vidljive su na nosu automobila gde je gornji gril na kojem se nalazi plavi oval donekle smanjen na račun većeg, a sada i agresivnijeg donjeg trapezastog usisnika. Izmena je doživjela i svetlosna grupa, pre svega u obliku pomoćnih farova za maglu i dnevnih svetala, gde se sada nalazi integrisani ledovi i to kao deo standardne opreme na svim modelima. Poklopac motora dobio je ispupčenje, a la BMW M3, naravno sve u cilju agresivnijeg izgleda i naglašavanja performansi koje se ispod njega kriju. A kada smo već kod toga, spomenimo da smo na predivnim putevima Bavarske imali priliku da provozamo dve nove verzije kada je reč o motorizaciji. 2,2 litarski TDCi Duratorq dizel agregat sa više nego impresivnih 200 konjskih snaga, kao i 2-litarski turbo benzinac sa direktnim ubrizgavanjem, koji oslobađa 240 konja i 340 Nm već pri 1900 obrtaja u minuti. Gore pomenuti dizel ponuđen nam je sa 600-stepenom manuelnom transmisijom i u toj kombinaciji pruža više nego dovoljno snage. Tu je i podesiv sistem osanjanja Sport, Normal i Comfort, čiji se režimi, iskreno govoreći, i ne razlikuju osjetno jedan od drugog. Što se tiče turbo benzinca, on je stigao u kombinaciji sa Fordovom Power Shift transmisijom sa dvostrukim kvačilom, koja svoj posao odrađuje gotovo savršeno. Velika snaga koju ovaj motor oslobađa vrlo ravnomerno prenosi se na put i slobodno možemo reći da ova kombinacija predstavlja izuzetan izbor za one koji treću pedalu smatraju već delom istorije. Kada smo kod Power Shifta, treba napomenuti da je on kao opcija dostupan i kod snažnijih 2.0 TDCi motora sa 140 i 163 konjske snage. Ni interijer nije prošao bez podmlađivanja, a naročito s atraktivnim čini u Titanium S paketu, gde preovladavaju imitacija karbona, hromirani elementi, baš kao i vrlo kvalitetna alkantara. Generalno govoreći, upotrebljeni materijali kao i završna obrada osjetno su više kvaliteta nego li kod odlazećeg modela, a samim tim veći je i onaj premium osjećaj u unutrašnjosti. Uz to Mondeo zaista obiluje raznih high-tech gadgetima koji mnogome upotpunjuju doživljaj. Pre svega tu je Auto High Beam sistem koji po noći automatski uključuje, odnosno isključuje duga svetla prateći uslove na putu. Uz njega tu je i Lane Departure Warning, koji putem vibracije na upravljaču upozorava vozača da je bez migavaca napustio svoju kolovoznu traku, a tu je jedan interesantan sistem po imenu Driver Alert, koji prati reakcije vozača te na osnovu njih na ekranu bord kompjutera preporučuje eventualnu pauzu u vožnji. Jedina zamerka, doduše subjektivna, mogla bi se uputiti prilično nisko pozicioniranoj armaturnoj tabli, jer iako sedite najniže moguće, stičete utisak kao da ste za upravljačem Transita, a ne prestižnog Mondea. Isto tako, veliki prečnik upravljača i njegova mala debljina, kao i relativno snažna asistencija, u mnogome podsjećaju na američke modele ovog proizvođača, što baš i nije u direktnoj srazmeri sa premium osjećajem. Ipak, kada je reč o utiscima iz vožnje, tu se zaista nema šta puno zameriti, čak ni nakon relativno kratkih 300 km. Visok stepen udobnosti na različitim vrstama podloge, nizak nivo buke i dobro ležanje u krivinama glavne su odlike nove Fordove limuzine. Naravno, za neke ozbiljnije ispite morat ćemo ipak da sačekamo da Mondeo stigne i kod nas.